Hello, mwongeye kwirirwa neza. Nizere ko aho uri hose umeze neza, n'uwo bitameze neza yihangane, anytime byakongera bikagenda neza. Ni ka kanya ngarukabihe twongera tubagezaho amakuru yaba muri showbiz n'amakuru asanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mu Rwanda cyangwa no hanze yarwo. Amakuru ahari ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe, aho bivugwa ko imodoka y'abanyamuryango ba FPR y'Igicumbi mu ijoro ryashize yarayikoze impanuka ubwo yerekezaga i Musanze, aho bivugwa ko umushoferi wari uyitwaye ananiwe gukata ikorosi aho bita Irwiri ubwo berekezaga i Musanze. Bikaba bivugwa ko abantu 28 babashije gukomereka, umuntu umwe akahasiga ubuzima, aho bivugwa ko muri abo bantu 28 harimo abakomeretse cyane, ubwo bamwe bahise bajyanwa aho bita CHK kugira ngo babashe kwitabwaho ubwo bakoraga iyo mpanuka berekeze mu karere ka Musanze abo banyamuryango ba FPR. Ni amakuru yaragizweho. Ciao, Imana ibarinde, mukomeze mugire ibihe byiza. Gusa nongera nshishikariza umuntu wese utarakora like cyangwa subscribe ayishyireho kugira ngo tubashe kwagura iyi YouTube channel, tujye tubana muri ibi bihe tubagezaho amakuru yizewe yaba hano mu Rwanda cyangwa yo hanze. Ciao, Imana ibarinde.